Kajing i kongreng ye kesurok nong terai shalau ba banpoi shashala kalapelong ye ke Khasi Students Union lau ba circle haga khandai terik rempang bandawa na katanat PWD ba kesorkar ban maramot batchna penbha ye katei kesurok khnang banwan ra kajing suk ye kalik kawan jeng kipai ba kani kathan na kaliang jong ke PWD kala aidau ba kajing jot jong kani kesurok kalong na kajing penjulor palat uslap haga porliur kani kesurok kajingai riu kilometer bat ladep maramot san kilometer kasa menta satang shi kilometer ban pendep kinong ilam jong ke KSU kila kentui ki bor ke PWD ban pendep no ekjing tre kenang be ki pai ba kinsuk ha kalit kawan na kani kesurok ya kani kesurok lamang ban pendep nadu ke snem arjar arpway ha ke jinglut ke blakot syaka san point saupu ar klur tingka nak tota nakaliang jengi ka KSU lawa area circle mentakas ni wan pensnow ka kabede bat ka surok nong trai hedu shela kebadan haga than mosrang bat ka mosrang constituency di hadin ka jing snow ya ka chi ujinam jongki pat ba no snow te ka than kham ta be ki nong snow jong snow nong trai habede kan surok na ka daw jong ka jing pen sateng bat haka jing ijungi ikumbangkan sa jarangai hagaban pendap ya kene surok bagi trai nadu nanong trai shela ti kumban tu pi menta kene surok nadu ba kila ai ka final work order harusnya marja fuai hadu menta kakam kala ada berapa persen tika jing jurong jongane surok kalau kumbah 100 kilometer teman-teman ada bah 1 kilometer ada ban feeling mau ban siang rong ada terus tangita i bentar ibal ko ade kan pendek mereka nakalian cuma di kampat pendek jadi mana itu ini ba ya kan ka surok la be tingkah daka SPBS bat lapit daka PBD mau surang division kali ka surok ka jing mi jugane ka surok hi hawat ka jing ka long nadu kipor menchua hakaba kanong try kasunong try ka dan hapo ka shila constituency nadu kipor jom ili dan kuporoy di hadin ba la ik hongrang bat klem pendap kami SPB ban shna ya kan surok ban siang mau ke kamram jongka ban siang ram te kajing kwa juga SPB ban shna ya surok kalong ba ko fitipi kajing mi juga SPB de nakadaw jongka ka case kabadan apo Supreme Court hakaba ka Supreme Court kala thaw gana SPB ban develop di area kabadan marjan berkalafaj te ka shnong try de ka shnong kaba kalafaj kadan te na bantaban pensuk yakinong rat ki balai bawan na ka surok kabala shaddan lupa surok borda ka bajnga ba arpo santimeter ye te kishnano daga ne surok shortcut kan kaban penyaso nanong try shashila bat shaki bri ki khandau jom ka shnong try te ki paiba nong rap nong shnong try ki suk kan ban ta kan surok dan rei mentah aduk mentah mene iba kani ka department of PWD ka i kongreng i kumba kan sa jarai no tanah kata kadau na kalian jumi ani wan menong ba nin pha kana kro shaka PWD department sha minister in charge makum juro haki how MLA would MBC nyamate ka than jumi mukide balle ino tang na banta ki nakabanta jung ki nong shnong tra nek surok fi ka kadan kaching mento shibun kumbani amma bakjing baka surok kadai bulum jong karai kapar ni bakane surok ka kaya kanek bat ki yo ki hat kumbalong hadu mentamane nim jule yo shela kini ki than jongi kumna mausunra shalau ba kinjule yo shela marble kumda surok ndai la takane ka surok kan yang ini surok PWD kan pendap no
mut kini ki shnong marjan bro ki yo menjadi yo hat ki yo hat di bacan te ka jing to sobaro ki pa ki bo late bawan hamtame di baterai spo company traditional national trai kila chan kim don kam shu ban sa asti ya la ban le ban wan national nomor ka de ka surok ka bacan ha iki ni kuar ban pha kan ka keluar ke basai na liang cui ka seng ba lada ka pundi kanang pendili ban tre kan surok ni na liang ka seng in simpat ki kirai ba kisinjam bi ba khamia te abede ba kan ka surok ajing shan la budin ndai mun shule hadak bin wan chomane la budin la mun chamsna kata da ka bangile ekran apo Prodi Masunram, executive engineer juga Prodi Masunram. Hadirin kata kejing bom syai, kejing ekran dekat ketin, nilabu urut dekat RTI. Teh kata ke RTI lah pilih, ba kiong ba kadau kadai, nak kata ke jing joslap, mah nilabu nam hendrai, kejing syam ini pat misal ba kamda dek atau kadau banong ba misalnya kata kejing tray, nak kata kadau kejing hapslap, nomor kapor talang kadai kapor kabum hapslap sethan jadi madu November Desember Januari Februari March adu April ni dah hapslap kana te kene kapun i ba kadan ka ai selindan te ngisgawun kentu baik ba kapuldi kadai ban pendapat kene stroke lembunta nagal yang jadi keseng insyaallah dikira gitu kampanye